ama sign clear tu le ngai thla tu te chi bai ka buk le fe ka chu tu la chu news thulo bom lampang hi hriat tur hi awang kan ti to kha tuna po hian news pakhat nia ron tar lan danin Aizawl Civil Hospital a thil du om lo tak mai a thleng tin posa ron siama civil hospital a chun eng thil chi ange thleng ti kha kan bi chiang ve lenga a enga po chuni se tun tum so thum harwai kan nei tam vak lo nga a video kan clear kan ngai thlanga soi chun som tur te omni chuan kan soi chun som bor barang tuna a video te kan clear kan ngai thau lenga kan nuai phei nga lang hei hi copy paste ania copy paste tu hi lo thlamon a hnamte ti nauma lo chiarang to the superintendent civil hospital Aizawl Mizoram subject hian tongkam moi le hoi hom jok mang turang en na kapi civil hospital Aizawl orthopedic ortho OPD ya minglam tura inda pheichia kumsom nga tanga somruk inkar borvel ngo lampang tarmit bun khanu kha damlo inen tira kalte laka tongkam moi mandan lo zirtir turin kan nge na che tuna ron chiar china khan kumsom nga tanga kumsom ruk inkar atia he doctor ron soi hian tongkam alo mang duk tui vak lo ina ron soya kan clear zelang damlo na tuar rutliak ban tliak te chung mai ba ka na dang tuar tel tam tak he OPD ya hian dam bei sein kan inen tir thin ma se inen tir tura doctor kan hmu ma kan nga lai tang hian kan dam lo ani kan ril ru adam lo mi pakhat lek ril ru adam lo he OPD pan thin tu te ril ru hi adam lo ani enge adam lo chan tia min zo chuan kan soi mek minglam tura inda mesia hian tongkam moin tu ma min bengai lo kan dam lo chan chu a tongkam kal ta cheu tol phei ta che tu ma lo thu su nang ni ho hi kalam to chewami nga tinge ta hian in thut thovek ro tho ngak ro I doctor alola kal lo bangak ve mai ro heng hong hlom mai ti tongkam te hi dam lo te ador dan thinani o tuna ka ngai thak china po kha ka thina ron khei sak maya he tiang mi ring dam lo te inen tir tura dam doina vakal te lo rok vak tu o he tiang mi ring ka tong lo chu a van nei hle ni chuan apuna omte kha an fingin an in zoom thai hi katia mi in ril ru ha ngoi in thingthlanga tangten bei seina sang tak naya dam doina an vakal la ya khatianga dam lo te mai za lo le khatianga tongkama ron chua kha amak kati ni chu tui rual chuan apuna omte kha an fingin an in zoom thai hi katia a maya kara a chia le ngal chu ta kara minglam mai ni le ngal khatianga patient te lo rok tu le za lo taka lo be tu kha khatianga dam lo te lo roka za lo taka lo be tur khan eng pawar ba inei lo ti lo riang che amuna omte kha an fingin an fel hlom ma hi katia ke chu henu hi tong ve che ila chu multi po ka hlo sok mai theimo khatiang mi ring kha a chapau thlak la tu zil lo fa hi kanang thin hi katia mo ainga po chu ni se kan ngai thla chun som phatang kan la hithiam ma se au kisang vin tel kher hi chu kan baidam theilo ani tin dam lo inen tir thin te hi thingtlang atang te mire thei jok te kan ni kan mela ena min ngai sang lowa min musit ani pon kan hrethiam ma se pitar putar patling nutling tuma mai zana le zader na pakhat ma nei lova tongkam vin le tongkam hriat nuam lo taka min ti fo hi chu hriat thiam harsa kan tin mishing in za lo na indiriam na in musit na kan ngai chu wang chuan he nu a ming kan hriat lo hi tongkam moi le hoi hom dam lo te ta na hriat nuam jok tongkam lo mang sham to turin kan ron ngen tak meu che ni o ka post le lokanga he hospital a thok helai civil hospital damdoi na thok hian he post le video te hi ilom hu ve ni chuan in siam that pha nan hin lomphang velu lang che ti hi kha cha du chini khata ian khum wak I rok wak te kha mi ring ve thawan ni ti hi lo riang che ba ka thil ni phung le kal phung I hre lo ka tia health department a thok ve tan phai chuan he thil a sa thlak hle ni chuan midang zong tan po kan soi du chu health department thok kan ni phai chuan midang te ain kan do thain kan chhel turani ti hi kan thiat na sakya tha I thalak le video te an ron post lo chi I van nei hle ni in siam that dan le inen fi anan lo mang mo lang che hei hi in ti mol photum na ni lowa mi puiten ril rudam taka kaninen tir ve theina na ngen na ron siam kan ni tin an na hi a ha thlak viawa
vin le tongkam hrian nuam lo tak tak chak chhuangai khopa ha thlak ani chuan tuna ya ha dam dewa thotir dan te lo ngai to sakula alomom via wang tlangwal pakhatin kapi tinge tikhan midang ivin vak vaka ivin vak vak tur tunge omatia an khum nge nge kha tuna kan ngai thlak china po azak lo a chapau hle ni ti kha hriat ani kumsom nga tanga kumsom ruk in kar ani an ron ti le nghala an ni phai chu senior zo kan nia thil kal phung te po lo hre zok tur khan ni an junior te po khatianga lo hril hre zok tur khan ni la ya khatianga a senior zok te na dam lo te kan lo shok vak vak chuan kan nau te kan fa te he dam doina lo la thok sel tur te tan po khan hong thalo tak le ra thalo tak kha a chhuwa thai ani ti hi hriela chu ti rual chuan hetia puitling zok le senior zok tina hetianga mi kan lo ti reng chuan kan junior te ron thok le sel tur te tan po kha a thalo zong in an ron in chhom nung ve balang ti kha kan riat tlan te po kha a tha hle ni ni som pathum February sang ni som ni panga ania ngen na ron thlen tu tia hian orthoa dam lo inen tir tura kal thin te tin hnuaya civil hospital aizol tiani ti chuan he po si kan hmu le kan hriat angin mizo special report Facebook group a arunda ania he post lo mutu te jinga comment ril ro khoi tak tak omboka kan ngai thlak chun zomang pakhat na chuan he nu hi engtikai mu chuan alamwal pho ka ring reng to a kapa accident in emergency in casualty atangin mintir chawa kan le kha min paisak to a makka tilu tukha chan ngai na po ka hello keima ni chau tuar tu kan ni lo ka ringa hei alona sa emani hi chiar zelang he tiang hian engtika tak pos omang mo ka ti thin kari nine awm har zo ka kalve chang hian ke tak chu min vin ve ngai lo ma se rirunat pui tak tak ka nei fo mai dam doina taksalama dam lo te dam duinan kala rilrudam lo na thlenbel le zel hi poi ka ti thin he thu zia hian mason nan man pui ngei se kawan ti take tunan ron sir tang te po kha midang danga po alo ti thin ti kha chianga hetiang thile chu kan MLA te kan health department chang tu pirin te ho po hian claim chun hansil ve de usila ti te po hi acha kom hle ni a bana ban tak tak te chu thil har sa po ni ang ma se asim thei vak chuang hi ka ring lova a post te hi han thla kola han transfer mai te hi a thei mai lo mo ti te kha ka zo na po ni box sila tuna kan ngai thak tak khan midang te po khatiang khan alo shok vak vak zel ti kha achianga hetiang thil hi chu dam doina thleng zel tur tan po adu om lo hle ni kan play chun somang ati boka or thoa kan inen tira in mobile phone kha off vek ro u dam lo ron kal khom in ni lom ni a beng cheng su min ti je ka lom dam lo le akal pui tu te an vin thei si nom sam lo na kalaya rei tak nga shom ti na kalaya a vin thei leng lung si au chiam zel mai ha a in ti viau chuan bang ro se tu mai na thok turin an tur lui lowang bia kan hreom si in thiar le phone call poi mo manga kalson zok hlan te awma kan hming lam to le to lo han zot bi dek de kila an sum kan dil tai mo ti tur hian an han om thin ngei boka o kisan vak mi alo trong kam nge om tak tak mana ching khom mai December tha khan kan nau te keru khia wangin kan kal ngun boka tu te mo thinrim hi chu ala chou chuang ngei don ani hi ka tiril ru renga he nu hi kan ing top min vin ve se chuan a chak lawang ka ti thin mi avin la hi ka mu fo min vin lawa ka om hlawa midanga biak vel dan hi ka hre fovin ai hnoi sen siamo a mel hriat ho chu a be tha thei rap khami china comment kan ngai thak tak china po khan arap thak hle ti kha chianga hetiang kho phian ma mi hring te hi alo om thaya ma ni mi hring puite dam lo lai han thok vak vaka hetiang thil hi ala ti reng don ni chuan a na tang pon bangam mi ro se duty ve to lo se ti hi ka soi du ni a chan chu dam doina thok then khatte staff dang te po ati mual pho mai mai hetiang mi hring ho chuan mo comment then khata an ron soi lo le an ron tar lan lo mi then khate laka po eng tiang ana sign nge alo che tong ti te po kha ayanga po chu ni se arap thak ani he mi hring hi mo kan pa po a hau hrep to he bitar hian a vin lu tuka kan pa kong na thurei theilo po kha aron vina inson wata che aron tia kan pa kong na inson lok thei si lo khan ka inson wat theilo atia anin hau hrep maya
a topa kha chuan a zak ta deuh ani yang in a hle ani dawn kha i thinari me mai a ron tia ama khan anui dervel mole zil deuh chu angai da hria he pitar hi i soinu nge hi ani yang keipo in katong to akal ma sapol kan nia adu sak zong le mel khriat ani yang chu alu tir ma sa zela kanau thinrimin awa hau to ala thinrim zui i soinu nge hi ani mel mai bial deuh ani bok kapa in chunga tanga atla khan kan kala khinu khi anelom lo top a hrimin civil hospital a thok hi an vin thei si bia kan har si civil a chuan medicine ami chia khi a fel inen fian ngai po siam tu hi ka fak lu tuk che kanau kong na inen tir tur ka kalpui chomin ortho opd a minglam tunu khan mingalam zat zata dam lo inen tir ve tur pakhat kha hi kan chung te ania thutna lo kian ru an tinge ya thutna kan in chan lo na sat nen keipo katlak na ru na ka en tirin tuna isoi hian min vin hrepa kalunga oilo khom mai a thlona tlom ngai wanga thokan ni lova dam lo te vin hi an ti turani lo hrimhrimin ka hria dam do ina hian kum kwa ka thok to a katlain te hlimhmel mu hi kan tumber pakhat ani thina zona an nei te kan hriat chin thata ka hrila kan hriat lo chuan a hriate ko mu hi kan ti dan thin ani hei hi mizo te hian kan zirangai professional lo theithlom lu tuk hi ha thla ka ni ye katong ve to e mani deuh khan kanu ke kanen tir dona lekha ka submit zo kha ka hoi kwala an lo thu khat vek si ya tlar all pakhat ka hmu kha kan thu ve maya microphone ngei mai khan nangni kha khata khan thu su hminglam ho thutna turani kha in lo kala thutna nuam hi in ron zong ringot zel min ti zeka minen thup sia nuam lo du lutuk hria ila kan thu bik lo tur ka ti ya mi pakhat kha ko le a nang kha khata khan ding su ding turin ka ti reng reng lo che ati hrep boka ama ka ti khopa o khami chin khan kan du tok le mai nga comment hen khatha ron comment tu te tangpo khan mi tam tak laga khatia kha alo ti to thin ti kha chianga kan sarkar le thunei tu lam te po hian hetiang he a thlan zel lo na turin hetiang ko nga po ma kan lak chak hi atul hlen in ka hria chuan ka pi he opd a duty kha he video le he post te ilo mu ve ni chuan in siam that pha nan lo mang mo lang che ti kha ka cha mol mol che ni ole clear tu le ngai thatu te tuna tan chuan kan video reaction te kan du tok le ringa video te abul tang atop thlengam lo clear sak le wangin lom thu kan soye vo in ni man nuam vek ule